amakuru g'ebyobushobozi ago mu ihanga naheri y'ihanga ahari 9.8 Kazo fama omushomesa Sibire kurungi umutahi wanje ompurikirize baregumaye ku mirar 9.8 Kazo fama omushomesa zaba mukaga ezihangwe y'ebiro 11 okwezi kwa mwendo mwaka gw'2023 n'amakuru g'ebyobushobozi omushomi ni Mwebaze Deus. Mwezi wa mukuru w'ishengero Right Honorable Thomas Bangerana Tayebwa arigire yashaba bakora mpi habete ba investor kurga ubongereza ngo bongere kuyija omuhangeri ya Uganda hakuba haramu ebyo mutano bakubasa kukoresa omakoro agu bakubasa kutandika ho muhangeri ya Uganda arakugambira omukiganiro echa Uganda-UK Trade and Investment Summit omurembo orwa London. Tayebwa agizirengu Uganda nebyo bugiga kutandikira ahari ebyo mwitaka ebyo buhangwa hamwe nebindi kandi amakoro kurga aheru yihanga kugakweshka hano mu yangeri ya Uganda bija kutunga akatare kamani. Abo bushoborozi abarkwebembera za sako eza parish development model PDM abakuba baheriza abantu sente zebicweka ezitahikire akakikuru kamwe omushirinje za Uganda bashabirwe okurekeraho enkorejo kandi ngo nabo abatungire sente zitahikire akakikuru kamwe bagende babanje sente zabo ebyona bigambirwe minister w'ihanga owamabikiro age sente amache Honorable Haruna Cheyunekasoro obwabire nagambira ahakwiguraho sako yebigombe bya Sirik mu district ya Kazo hari Nyamambo primary school mugomboro ya Kazo district ya Kazo ahizoba erirwa mukaga. Waliwo abantu abafuna seza PDM gadeziwezi buli muntu anakufuna milioni emu yafuna ekyenda mu omwenda bamongera omutwalo gwe yafuna atano bamongere emitwalo gy'ameka mbegayiridde tewaliwo excuse waliwo kirala kyonna musegera bulungi tewaliwo kirala kyonna saagala abakulembeze bannanga bali eno baki saagala mutwete ebizibu waliwo bebajjako enguzi wabe bajjako enguzi eyo sigirinaako ebyo sibimanyi ebyo okujjako oli nga n'agirumiriza naye obukakafu kasitambuzirwa nti ono tiyafuna kakadde ki awe wali ekizibu. Mbasaba abakulembeze ba LC3 bakansalazi abakulembeze mwenna mwenyigire mu kintu kino nve Kampala amazima kiri mu black and white kakadde twali kirala kakadde omuntu mumwesibire ku miguwa mugambe kakadde ono muwadde mitwalo nkage naziriwa nga fesuna bana kujja kawo tetwagala kufuna kizibu n'abakulembeze baffe mbegayiridde. Okwo twargayo abavugi ba boda boda omu district ya Kazo bamwe nibagira ngo bine kiniga kandi abandi nibagira ngo bine naku abo kutemba kwebeyi y'amashita abantu bagira ngo bwahati nibatunga obuhinza mitima hagati yabo n'abashabazi na munonga hakikwatirire no kweyongera kwebishare ebyentambura mbwenu abantu baterera government omuranga kugira ngo egire kiyakoraho nabo babase kuganyirwa omurimo gwabo. Kwetu mwita kwitu na bufutemba mashitega gya 15 tugagira 15 na rushanje 15 na 2 konka turera ngo embera mazima ninde noza kutwara umushabazi kumutwara nkibando beno mutwara gumene cheka ushanga wa mutwara ibirne cheka kandi mu batazini okikayo musiba maze mukuregana otamashita mugambira mashita tubitite nitubakozere government mugambire government eshara mashita konka twine cyo gukora kito ngaba boda so mwe turyaho twehangirira amatama entasi birenje government ntugishaba ngo etshara mashita nitotundo kuturabeho nk'abantu baburije uko kizubu cy'amashita gatembere gatemba munonge kirenga kandi aho bire no twara umushabaze 15 wa mushaba kashanje utakazukwa osharamo twara umushabazi wabo mutwara beje shango tagoba mwizo baryona kandi na piches kuvuga nizatugenda so government tiyambe tushare ninkorera Kazo hapa boda boda twine cyane gacinja abwo amajuta kutemba shaba government tushare amajuta ebintu byona bitambura kube kitambuza ebintu byona n'amajuta yino busungu tujinyire mbazi government ya hati akubite turije.
Bitu enshuminche ehingwire or minister wihanga orukujunanizibwa nshongezi Honorable Sironius Oporot Okasai arigire kugambira ishengero ngu ebiretira amashita gatemba Uganda nayo teri kubasa kubigonjora kandi ngo na ministry ye teyine ekeri kubasa kukoraho ahakwihaho ekizibu eki. Amakago bwa President at State House garigireyo kandi gahayo ebyana by'empuno biruhika 279 aha bantu abo mu makaga rukushangwa omurushozi kabohe o municipality eyashema obuhwezo obu nugumwe aha muringo ogwa office ya President okwera abanya-Uganda okuruga omboro ahansi ya programe ya Poverty Alleviation Department Program arukayo empunezi Josephine Chichoncho omuhwezi w'omuhandiki wa programeji ashabire abatungire empunezi obutaziguza kandi hona nabo abazitungire borekero kusima hari mukuru wihanga owekitenesa Yoweri Kaguta Museveni abo kubakwataraho okwenda kweyiha omboro. Omukatara kebye sente kurugerarye bibyashozi bwa banke kure ya Uganda rizoba byoreka ngu dore mu ya America no jigura shirinje 13 n'ubundi bucweka nkaga na mushanju otiyo ojigura shirinje 13 n'ubundi bucweka nkaga na mushanju pound emwe no jigura shirinje 10 kaga nshanju 5 n'ubundi bucweka butano otiyo jigura shirinje 10 kaga 9 na mushanju n'ubundi bucweka 5 na mushanju euro emwe no jigura shirinje 19 n'ubundi bucweka 16 otiyo jigura shirinje 19 n'ubundi bucweka 9 shirinje mu ya Kenya no jigura shirinje 25 n'ubundi bucweka 52 otyo ojigura shirinje 25 n'ubundi bucweka 59 shirinje mu ya Tanzania no jigura shirinje mu n'ubundi bucweka 89 otyo ojigura shirinje mu n'ubundi bucweka 89 Rwanda mu ya South Africa no jigura shirinje 907 n'ubundi bucweka 23 otyo ojigura shirinje 907 n'ubundi bucweka 76 Watfurikirize agondwa makuru agabyo bushoboza kutoba twinira wihangwe ryerizoba nkiriza kwendeza kusiba kurungi ndi Mwebaze Deus. Ago gabagari y'amakuru agebyo bushobozi ahari 978 Kazo fama omushomesa gumuhurikirize programu eji.